Ассаламу алейкум, бар береке YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Бүгүн 2-июнь. Алабука машина базары. Алабука машина базарынан машиналарды силерге тартып көрсөтөм. Тилекке каршы бир аз кечиги келип калдым. Көбүнчөсү машиналар кетип калды. Ошентсе да азыр машина базарда калган машиналарды силерге тартып көрсөтүп берем. Биринчи эле ушул жашыл түстөгү Matiz 2 унаасын тартып көрсөтөйүн. Жашыл түстө. Сырткы абалы. Ички абалы, алдыңкы терезелер электро көтөргүчтө. Машинасы жылы канча? 2007. Машина жылы 2007. Акчасын канча деп атасыз? 200. 200 миң кеми бар, а? Кеми бар. 200 миң кеми бар, жашыл түстөгү Matiz. Номерин айтып коесузбу? 703 02 36 07. Мына урматтуугандар, ушул номерге чалып байланышасыздар. Кезектеги Matiz көк түстө, урматтуугандар. Ушул Matizди да көрсөтөйүн. Сырткы абалы. Спойлери бар экен. Ички абал 4 терезеси тең электро көтөргүч экен. Артын фотографтары. Машинанын жылы канча? 2006. 2006. Объем 1 Объем 1, европейский. Полный электропакет, полный шумка болду. Полный шумка болуп тур, урматтуугандар. Объем 1. Жылы канча дедиз? 2006. 2006. Акчасын канча деп атасыз? 250. 250 кеми бар, а? Ооба. 250 кеми бар, урматтуугандар. Номерин айтып коесузбу? 556 менен 556 21 21 06 96. 06 96. Мынакей ушул көк түстөгү Matiz боюнча азыркы номерге чалып байланышасыздар. Nissan Note, урматтуу туугандар. Сырткы абалын тааныштырайын биринчи. Российский темир номерде экен. Алдыңкы терезелер электро көтөргүчтө. Механика. Монитор бар экен. Аркан котуруштары. Ичи таза, аккуратный экен. Объем канча дедиз машинанын? 1.4. Объем 1.4. Жылы 2007 урматтуу туугандар. Номериңизди айтып коюң. 776 776 89 90 91. 89 90 91. Мынакей урматтуугандар. Ушул Nissan Note боюнча төмөндөгү номерлерге чалып байланышасыздар. Жигули 04 истегендер болсо, мына урматтуугандар, көк түстө Жигули 04. Российский темир номерде. Сырткы абалы, көрүп турганыңыздардай жакшы абалда экен. Ушунда мындай багажниктер да бар экен. Машинанын жылы канча? 2011. 2011. Акчасын канча деп атасыз? 170 bin. 170 миң. Номериңизди айтып коюң, байланыш номериңизди. 555 менен 555 20 21 19. 20 21 19. Мына урматтуугандар, ушул 04 боюнча азыркы номерге чалып байланышасыздар. Көк түстө B4 урматтуу туугандар. Газ, бензин дейт. Сырткы абалы. Объем канча машинанын? 108. 108. Капотун ачып көрсөтөйүн деп атсыз эле. Газ, бензин. Эне жылы канча? 94. Жылы 94 экен, урматтуугандар, газ, бензин. Акчасын канча деп атасыз? 330. 330 миң. Номериңизди айтып коюң, байланыш номер. 703. 703 30 55 48. 30 55 48. Мына урматтуугандар, ушул B4 боюнча азыркы номерге чалып байланышасыздар. Могу жерде да бир Passat турат. Passat'ты да тартып көрсөтөйүн.
İçki havalı таза екен. Жылы 88, а? Объем Başta nazardan. 1.8 мон. Қанша дағдай сақчасын? 240. 240 кеми бар. 240 кеми бар. Байланыш нөмірді айтып қосып. 507, 507 116, 116 880. 883. Мінекей. Шул Passat бойынша череги жоқ екен, ұрматтығындар. Ақ түсті дағы бір Жигули 04 ұрматы тұғындар. İçki havalı. Bakın kontrastları. Жылы 88 dediniz mi? 98. 98 ha жылы. Жылы 98 ұрматы тұғындар. Ақшасын қанша айтасыз? 100 bin sileşiriz. 100 000 кеми бар екен. Номерді айтып қосып па? 707, 707 01, 39, 24. 01 39 24. Мына ұрматығандар шулақ түстегі 04 бойынша. Төмендегі номерге чалып байланышасыздар. Ушun жанында эле Тико көк түсті. Бұның жылы қанша? 99 екен жыл. Терезелер электро көтергүчтүү. Автомат коробка екен. Чехолдар капталып тұр. Бұның ақшасын қанша атасыз? 110 bin böyle sileşiriz. 110 000 кеми бар бұнықта ұрматтығандар. Бұға діле жаңа номерге чала береді, а? Ага. Жаңа Жигулиге айтылған номерге байланыс жүресіздер Тико бойынша дағы. Açık жашыл түсті Nexia 2 туғандар. Ушул Nexia'ны да көрсөтөйүн. Сыртқы хавалы видеода көрүп турганыңыздардай. Эми ички хавалын тааныштырайын. Жылы қанша машинаның? 2009. Ақшасын қанша атасыз? 150. 150 кеми бар. 150 000 кеми бар туғандар. Машинаның вложениясы қандай вложениялар бар? Вложение hazırınca çok. Косметика, только. Только косметика, а? Мына құрмат туғандар. Машинаға вложение жоқ екен. Ушул кузовта қанша-мынша иштери бар. Байланыш номерді айтып қойсыз ба? 556 менен. 556 21 21 06 96. 06 96. Мына туғандар. Ушул Nexia 2 бойынша азыркы номерге чалып байланышасыздар. Вариант бар. Сөйлөшүп көрсөңүздөр болот. Мынакей туғандар, Алабука машина базарындагы машиналарды тартып көрсөттүм. Тилекке каршы кечирээк келип калганыма байланыштуу азыраак машина тартып калдым. Тура түшүнүп коесуздар, буюрса кийинки чыгарылыштарда колдон келишинче жакшы кылып тартып көрсөтүп берген аракет кылам. Ошол кийинки чыгарылышта жолукканча барыңыздар, сак, аман туруңуздар.